yazukanye cyubahiro kirengeye ayandi mazina yose yo mu isi. Yesu Mwami yazutse ubu ntakiri mu mva, yazukanye ububasha, yazukanye icyubahiro kirengeye ayandi mazina yose yo mu isi. Tukazamura ishimwe uri Mana yo gushimwa, tuguhaye icyubahiro niwe wakirondereye, iyo utaza kudupfira mbe twari kuba bande. Tukazamura ishimwe uri Mana yo gushimwa, tuguhaye icyubahiro niwe wakirondereye, iyo utaza kudupfira mbe twari kuba bande. Satani yaramaze funguruzo yugururira bera, ibyacu tugaranwe Yesu yaratuguruye, abera ni mureme intsinzi yarabonetse. Yamanutse kuzimu yakububasha Satani yaramaze funguruzo yugururira bera, ibyacu tugaranwe Yesu yaratuguruye, abera ni mureme intsinzi yarabonetse. Tukuzamura ishimwe uri Mana yo gushima, tuguhaye icyubahiro niwe wakirondereye, iyo utaza kudupfira mbe twari kuba bande. Tukuzamura ishimwe uri Mana yo gushima, tuguhaye icyubahiro niwe wakirondereye, iyo utaza kudupfira mbe twari kuba bande. Masanza yuguruye ibyahora bitubashe, Yesu yarabibohoye, uwo Mwami aradukunda mumpere icyubahiro. Abagore bazindutse kare mu gatondo kuraba imva ya Yesu, basanze yuguruye ibyahora bitubashe, Yesu yarabibohoye, uwo Mwami aradukunda mumpere icyubahiro. Tukuzamura ishimwe uri Mana yo gushima, tuguhaye icyubahiro niwe wakirondereye, iyo utaza kudupfira mbe twari kuba bande. Tukuzamura ishimwe uri Mana yo gushima, tuguhaye icyubahiro niwe wakirondereye, iyo utaza kudupfira mbe twari kuba bande.